turabaramukije bene data musanzwe mudukurikira kiganiro dukunze gutanga urindwi. Turashimiye Imana y'umwami wacu Yesu Kristo yaduhaye no mwanya muri kumwe na Pastor Eric Rutabara. Tukaba tubifurije kugira ngo Imana ikomeze ibishurire, Imana ikomeze igendane namwe, Imana ikomeze ibambike ubundi bwiza mutigeze kwambara. Rero ndifuze ko dusangira ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya igice cya mbere, turasoma umurongo wa 10. Gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya igice cya mbere turasoma umurongo wa 10. Bibiliya iravuze ngo raba uyu munsi ngushizeho kugira ubushobozi ku mahanga no ku bihugu by'abami bwo kurandura no gusangangura, guhonya no gukomvomvora, bo no kubaka no guteragira. Amen. Aya ni amajambo niryo nkuzaniye mwene data mwebwe mudukurikira. Aya majambo Imana yabwiye umuhanuzi Yeremiya. Imana yari imuhamagaye Yeremiya akiri mutoya, abona ibyo agiye gukora bitazokunda yuko bihagararamo, abona yuko ibyo Imana izogenda imutuma bizomugora. Imana igenda imumara ubwoba, cyo kimwe nawe uburyo yaguhamagaye n'ukuntu yagutoranije kugira ngo uyikorere. Hari igihe rimwe na rimwe tugira ubwoba tugatinya, ariko na Yeremiya Imana yaramuhamagaye akiri muto, ariko Imana iboneye ko ashoboye. Iramubwira ngo asama, imutamika amajambo yayo, imubwira aya majambo dusomye, ububasha bushika 6 Imana yamubwiye imuhaye. Haleluya. Iramubwira ngo raba uyu munsi ngushizeho kugira ububasha n'ubushobozi ku bihugu no ku bami. Ubwo bushobozi bwagaragaza iki? Ni Imana ubwayo yinjira muri Yeremiya igatangura igakora. Ni kurya Paulo yavuze ngo si je uriho, ngo ariko ni Kristo ariho muri jewe, ngo izo nkora ni wabinkoresha. Haleluya. Mwene data, ndazi yuko wewe wamenye Yesu Kristo, wewe wamumenye, wewe wamwakiriye. Igihe cyose umenya yuko kwakira Yesu Kristo akaba muri wewe ni ubushobozi uba wakiriye, ni ubushobozi Bibiliya itubwira. Ubwo bushobozi ni ubwiki? Ngo nubwo kurandura, nubwo gusangangura. Bibiliya iratubwira ubushobozi 6 hano Yeremiya Imana yamuhaye. Iramubwira ngo raba uyu munsi ngushizeho kugira ubushobozi ku mahanga no ku bihugu by'abami. Ubwo bushobozi ni ubuhe? Ngo bwo kurandura. Icyo ni icyambere, ubushobozi bwo kurandura. Urandura ryari? Urandura ibona hari ikintu kitameze neza. Urandura ryari? Uzorabi umuntu afise umurima, hari ibintu usanga bigenda zinjira mu mbuto aba yateye, hari bizagenda arandura kugira ngo zijya mbuto zimere neza. Natwe muri bino bihe by'umuhamagaro hari ibyo ugenda urandura kugira ngo ushishikare umuhamagaro Imana yaguhamagaye, kugira ngo ushishikare kugendana n'Imana. Iramubwira ngo Yeremiya, reka gutinya, nguhaye ubushobozi bwo kurandura ikintu cyose kitambika imbere yawe. Urandure ikintu cyose kiza kitambika imbere y'uyu muhamagaro hawe, urandure. Haleluya. Ubwo ni ubushobozi bwa mbere Imana yari imubwiye. Imubwira ubwa kabiri ngo no gusangangura ni ukuvuga ni ukurandura, ni ugukuraho, ugasangangura ikintu cyose kigerageza kwitambika imbere yawe, kuko hari imiyaga y'abadayimoni, hari izindi ntambamyi ziza zirwanya umuhamagaro wawe, ziza zirwanya icyo wahamagariwe, ziza zirwanya ikiri imbere yawe. Iramubwira ngo uyu munsi, no kuvuga nubwo hakiga Imana yarabibwiye Yeremiya, ariko ni wewe wabwirwa uno munsi hari ubushobozi buri muri wowe bwo kurandura, bwo gusangangura, bubitse muri wowe. Ubushobozi bugira 3 ngo guhonya. Hari ibyo tugenda duhonya bene data, hari ibyo tugenda dukubura, ugahonya ukarandura imiyaga y'abadayimoni zihaguruka zikitambika imbere yawe. Hari ibyo tugenda dukubita kugira ngo Imana ibashe gukora, kugira ngo Imana ibashe guhindura. Hari ibyo tuhonya. Ubushobozi bukurikira ngo no gukomvomvora, no kuvuga ntihagire igisigara kugira ngo umuhamagaro wawe uwushishikare. Mu muhamagaro turahura na byinshi, turahura n'ibiturwanya, turahura n'ibigenda bitugaragaza. Ubwo bushobozi bwo guhonya twarabuhawe
turahonya imyuka y'abadayimoni, turahunya intambamyi zose kugira ngo zirwanye icyo Imana ishaka, zirwanye aho ushaka kugera, zirwanye imbaraga zikorera muri twebwe. Hariho ikindi Bibiliya yavuze ngo no kubaka no guteragira, kubaka no guteragira. Turubaka mu bwami, turubaka ibyo Imana iduhamagarira kubaka, tukabikomeza, tukabikomeresha iki? Igihe duhagurutse, igihe tumenya uwaduhamagaye, igihe tumenya icyerekezo, tugateragira. Dutera amahoro, dutera umunezero mu bacitse intege, ukabateramo ibyizigiro. Izo ni uguteragira, kubaka, guteragira. Turubaka ubwami bw'Imana, turubaka abadendebukiwe, ugasubira ukabubaka, ukabashyiramo ibyizigiro. Mwene data wowe dukurikira, reka kwikengera, reka kwisuzugura. Menya yuko muri wewe harimo ubushobozi bwo kubaka, guteragira. Nta kindi. Muri Yohana wa mbere, cyete cya mbere cya Yohana ibice 3:8, Bibiliya yatubwira ngo cyatumye umwana w'Imana ngo ahishurwa ngo ngiki, ngo ni ukugira ngo asangangure ibikorwa byose bya wa murwanizi. Nicyo cyatumye Kristo ahishurwa, hari ibyo agenda asangangura. Ubwo bushobozi rero twarabuhawe. Pawulo aravuga ko dukorana nawe, ni ukuvuga ubu n'ubushobozi twakiriye Imana nzima muri twebwe, ikorera muri twebwe. Hari ibyo rero bidusaba yuko turandura. Reka gutinya, reka guhungabana, reka guhagarika umutima. Wewe wari kuhangana n'ibintu bikugoye, wewe wari kusekana n'imisozi mu muhamagaro, menya yuko Imana iri kumwe nawe. Menya yuko ufite ubushobozi bwo kurandura, gusangangura, guhonya, no kubaka no guteragira. Ni ubushobozi buri muri wowe. Ntuwikengere, ntuhagarike umutima, ntuvuge ngo hari ngo birarangiye. Oya, menya yuko, ntuvuge ngo ibisimba ishobora, kuko tubishobozwa na Kristo. Imana ibaha umugisha, mukomeze umuhamagara Imana yabahaye. Mwe gutinya, mwe kureba ibibakikuje, ariko mumenye ko ubushobozi twahawe burenze ubugaragarira ayo maso, burenze imiyaga uhangana nayo, birenze ibitero by'abadayimoni bigenda bikurwanya mu muhamagaro. Ubwo bushobozi buri hejuru yabyo, bukoreshe kandi umenye ko ufite autorite kuri iyo miyaga yose. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha kandi Yesu abiteho. Kadusenge Imana, wewe wari uzazaniwe, wewe wari uhagaritse umutima kugira ngo Yesu akuje imbere. Data, mu izina rya Yesu ndasengeye abana bawe Mwami, abadukurikira bose aho bari, bumvise rino jambo Mwami rijanye n'umuhamagaro waduhamagaye, ariko tugenda duhura n'ibirwanya umuhamagaro. Wabwiye Yeremiya uramubwira ngo umushiriyeho ubushobozi uwo munsi bwo kurandura, gukomvomvora, guhonya no kubika, ndetse ngo no kubaka no guteragira. Mana, ubwo ni ubushobozi ijambo ryawe ritubwiye twahawe, kandi kugira ngo tubukoreshe uno munsi ndasenze muri uyu mwanya mu izina rya Yesu Kristo. Mana, ikintu cyose cyari imbere y'abana bawe mu muhamagaro bahamagawe, randura, komvomvora, menagura mu izina rya Yesu. Mana, kugira ngo imbaraga zawe arizo ziganza muri bo. Wari ufite ikibazo atabarwe n'imbaraga zawe, wari uzazaniwe ku muhamagaro wiwe aronka icyerekezo kizima gituma ahagararana nawe, gituma adatinya, gituma atagira ubwoba. Mwami Imana, urakoze kubaha umugisha, urakoze kubitaho Mwami. Uwo barwaye umukoreho akire, uwo Mwami Imana afite ibindi bibazo bimuremereye uri inyishu ya byose. Iyo misozi riduke kubera ubushobozi twahawe nawe. Turategetse ngo bibarekure kandi bibaveho, bagira amahoro, bagire n'umunezero. Cyubahiro komeza kubicawe, turabigushimiye kubyumvise kandi ukomeza kubikora. Tubisenze tubyizeye mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu, amen. Imana ibahezagire kandi biteho, turabakunda.